روز باش تماشاوان هیجا ام د برنامه کردی هین دبم دا دی سال پیش بری ونم تماشاوان هیجا ام ایرو لسر گوتنه پیشیان یک کردان بسکنن هوا لونجی بخیراتن چاوان باشن خودش ورازی بی حسن کانی فرار کریه زلاتی بلا سر چاواتی بله ام ایرو ام لسر گوتنه پیشیان یک کردان بسکنن بله گوتنین پیشیان بله مگو گوتنه پیشیان یک کرده امیل سوار بسکنن کرم که چیه ما گوتنه پیشیان ام بنویسین جوره گوتنه پیشیان به Türkiye'nin bejin atasözü. Beli. Ma goçe bu Kurdi gotine peşiyan manaya bir Türki ata sözü. Canaje insanı mi kurma cem persen bejin ka gotine ke peşiyan beje dibe ma gotine peşiyan ye Kurdan jihana. Henek je nizan yani tek emkarım bejin insan lohana gotine peşiya ye Kurda هنجی و پرنجی لجبر کو ام زیده ما پی پروردهی نکریه ام زحف نزانن آنجی هنک جن نزانن انسان جی پرزانن و دوی قاعده گلک پرتوک جهاتنا نویساندن بلکی وجدیتنا بله ام تخوازن سر گوتنی پیشیان بسکنن بریاوی ام تخوازن تایبتین وان بیجن و سروان میناکا بدن مثلا بیجن گوتنی پیشیان چاوانا ام بیجن گوتنی پیشیان گلرینا یا پیشی ام بیجن گالرینا بله گالری چیه؟ Genel mi? Genel anjen بیجن Türkiye anonim çetirdi بیجن نه galeri anonim بله yani یکو گوتی یکو ام بیجن نویسندی آنجی نبلیه yani ام نزانن اف پیج جعلیه کی و هاتی نویسند یعنی گوتی ام نزان کی گوتیا چاوا بریان ها ام بیجن بلکی 100 سالی بلکی 1000 سالی بلکی جیب 2000 ساله هاتیه گوتن و جدوا حتی ایرو هاتیه بدف هاتیه yani gelek jara بله مگو گالرینا ام تخوازن جبوی و میناک نبدن اون کار جبوی گوتنی پیشیان میناکی که بدن کرم که دنیا بدوره نه بزوره دنیا بدوره نه بزوره دنیا بدوره نه بزوره بله معنی اوی چیه؟ کی تخوازه بیجی؟ بیجه گرسیم؟ نه بیجه جات بیجه؟ Yani dünya bedore ne bezore. Evet. Her tiş be doğru yani dünyada. Bedore yani ne? Bezore ne yani em bejin çiki manevi eşkere vekiliye. Evet. Yani Türkiye bejinçe zorla değil sırayla. Evet. Ne? Yani em bejinçe yani jboy kareki hakkı herkesi haya, mafi herkesi haya. Yeku doray hat evi bir kari biki. Yani em bejin تلبر کاری که مثلا چه بانقی که چه پستی چه درکی 20 انسان هنه یه پیشی هاتید که دوره دنه پیشی او کاری خود که دوره پیش راحتی بوی شکلی یعنی هر کاری ده دنیای ده ان بجین چه گلک دوره به نبزوره به یعنی ماف یه کی به کی بری هات به کی پیشی هات به حقیقیه نه آنجی کو تشتک ان بجین که دسته کی ده ماف که دسته کی ده پیش را ده که دسته انسان حمیان ده یه گلک انسان ده یعنی بدوره دوره کیته تسری و آنجی مثلا بوی مرنه جد بیشتر چه دنیا بدوره یعنی ام بیشتر افناکی تنت به دنیا بدوره یعنی کو وقتی که هات وقتی مرنه اوجی کو دوره هات وی بچه بمره ایدیش عالیه مافان وجه عالی حقان وجه بیشتر نبزوره بدوره قالك يعني جبوي انسان مدني نجبوي علم هي عاقل هي قالك الجوره دوري به الجوره ام بیشتر ما في پیشیه به بله کی تخوازه میناک کدی بده كلام كا قولسون دنيا مرينة مرنة دنيا مرنة
بله مگو چه دنیا مرنا بله يعني اف پیوک کردایا معنی اوی چیه کی تخوازی بیجی کلم که Dünya mırına zaten tegutine. تيجوتنا نه معنى جبت كيش كره يعني دنيا تشواجي بكي ام بيجن تالياوي انجاماوي مرنا مرنا. يعني جغي مرنا بيفا تشتكينا بيش يكون انسان مرجي دنكاره تشكي بخره بي وي دنيا ببي اخرته جغي جغي عملي مرو بيفا عملي انسان بيفا تشتك بمرا ناي وي دنيا جبر ويكي قلتنا يعني جبركو هر كسي بمري وداويه هر كسي دمرن هيا داويه عمر دمرن هيا جبر ويكي قلتنا الدنيا تشي الدنيا مرنا يعني فانيه دواماوي بردواماوي نينا بله ما قلتش مثلا كي زاني كيف بيف قلتنا ام نزانن نوي ام نزانن يعني هناك قلتنا ازي كي بدم بكوي هر دري هيا بله معناه بيتشيا كلامك Her cida yek emdin fesad. اري يكي فساد هي نوي يعني بكوش كون ناس دكن بكو امجه برتوك احمد خانج مموزين ناس نوي الويدري بكو تشدكي نافبرا مموزين خلات كي ناخوازي كو هردك بغينا هاف ام بيجن مير اللي وا شيرت دكي دقنا مموزين نغهنا هاف فسادي نافدت كيش بروي كي ناف كردادا نافي بكو بويا تمثيلك نوي اختي كنت يكي ام بيجن زيداي فساد بيكي ام بيجن التشتيك ونقنجي بقري يكو سبيدك الناف انسان هذا ام جوارد بيجن وكب بكويا يدي بيجن شي بكويا هر دري هيا انجي هنا لهر دري يوك بكو هنا بلي يكدي بيجن شي بخوازيان تكس راناجه چه گزیان Geziye. بله بخوزیان تکس راناجه گزیان بله معنی چی؟ Ama gezi çiye? گزی جبوی پورا Or yani گریدان gül- yani بيجن چه Türkiye'm بيجن گزی به Türkiye'nin بيجن örgü anji saç örgüsü örgü anji saç örgüsü tili strana nazet بيجي böyle nazelliye çilbiske çil geziye نوصل Usaya. وهداري كلنا تشيل بس شيء كو جري ندن او بتركيد بيجن توتام ما يجي بنفيسن بسك توتام كو نجري داي بيجن بسك كو جري ددن ام بيجن دهونن بيجن كزي Gezi. بله گوچه بخوزيان تكس نا راناجي كزيان معناه بيچي كلام كجياد Yani herkes her tişt dixwaze ama bixwastin nabe yani. خواستن ناوي بله. دویم وچبكي دویمرو بشغله كاربكي بله. بخبتي يعني بخباتي انسان دجهجي هدف اخو ارمان جخوا بله. تكوتنا شغله هم تبي خوزي چه نابي بله يكدي بيجن چه دي ولدا شركر كي باوركر ها Ki بعقلا باور کر بله معناه چیه دی ولد شرکر بعقلا باور کر کلام که Yani henek tişteki çe nabe yani. Meru yeki beji gelmem baver nabe yani. مرو ورنک یعنی بله. معناه چیه یعنی ناو مالباته دا شر چه نابه بز ناخد یعنی دی و زاروک انجی زاروک و باو ناو ام بیش برا. زارو خو شر بکنجی او شر دوام ناکی بر دوام ناکی قدر کدی 5 دقیقه دی ساعت کی لورن یعنی او شر دوما وینینه بر دوما وینینه جبروی کی یعنی کو دی ولدا انجی د مالباته کی د انسان شر کر بزانبن کو او زیده درج نابه ی زو بسکنین بله یک دیان بیشین چه گل چاوا نابه بستری نابه بله ستری چیه diken. Diken. دیکن بنویسن ستری
Bele stri diken bece çe? Türkît be çe? Gül Mamosta, dikensiz olmaz. Vaya pişgotina da Türkiye'de jiheye. Bele. Malume pêşgotinên hene de em bêjin gelek netewan de aynî hene. Yani jî netewek ji netewekî distêne. Ew jî distêne ji ber çi ji ber ku ticaretê û em bêjin bi danûstandinê insan hevdû nas dikin çanda milleta jî tevlî hev dibe. Ji ber wê yekê gelek peyv hene di nav di milleta de di nav di netewa de jî têne gotin. Hinek jî peyvê wan jî weke hevin, hinek jî mana aynî ne peyv ji hev cudana. Weke vê nakem karin bêjin peyv jî weke hevin. Na Tirkî jî dibêjin çi? Dikensiz gül olmaz. An jî dibêjin çi? Gül dikensiz olmaz. Gül dikensiz olmaz. Yani Kurdî jî an bêjin çi? Gül bê strî nabe. Belê. Yani em nizanin Kurdaş Tirka girtiye yan Tirkaş Kurda girtiye em tam nizanin. Lê em zanin ku gül ne bi Tirkiye. Gül Kurdî hep Tirkî dî çök Tirkî gotine gül. Yani gül û bilbil yani tevî edebiyata Kurdî de edebiyata kevin de zaf hatine bikaranî. Belê mana vê çi ye? Gül bê strî nabe. Hani gül Kerem ke? pır hoşike. Belê. Nasıl? Le böyle hani em tabii bejim. Çawa bêjî bê. Ama hani zorluk Zorluk heye yani. Yani kemasiyek ve Kemasiyek, hemen. ha. Nexweşiyek ve yani tişekî çıka xweşik jî bê, çıka baş jî bê, Muhakkak. yani çawa jî bê ne bê kemasiye, ne mükemmel. Ne her nexweşiyek ve kemayiyek ve heye. Yani bêjin bê kemasî, bê kemayî tişkere ya ji Xwedê Teala re. Yani Xwedê Teala bêjin bê kemasiye her tişeyî tama. Lê belê tiştê ku em bêjin afirandin her kemayiyek daye wa. Ji ber wê yekê jî gotine çi? Gul bê strî nabe. û ji cana hêjê jî ji vê jî em vê manayê jî dibêjin. Yani insani qenc jîbin li dora wayê neqenc hene. Vê manayê jî tê gotin. Yani em bêjin çiqa insanekî baş hebe, xweşik hebe, li dora wî, li derdora wî jî insanî nebaş hene. Me gotu dî galerîne, yani yek û kê gotine nebelîne. Hinek jî îdî di nav helbestê xwe de, di nav kitêbê xwe de jî insanê me ev bi kar anîne. Mesela bêjin Seyyid Alî Findikî ev peyv di nav malikeke xwe de bi kar anîye. Gotiye çi? Dixwazim wê binivîsim. Gotiye belê gul bê strî nabe. Xezîne çawa nabe? Bê tilism. Bê tilism nabe. Xweşî bêxem. Xweşî bêxem tu car nabe. Xweda yek Xuda yek bê yekî nade. Belê. Me got çi? Ev em karin bêjin gotina pêşiya di nav helbesta xwe de bikaraniye. Gotiye belê gul bê strî nabe. Yani weke min ha gotî her tiştekî xweşik em bêjin kemasiyeke heye an tişekî nexweşik li cem heye. Xezîne bê tilism nabe. Xezîne jî em bêjin bê tilsim, bê şîfre, em bêjin bê mefteh çê nabe ne? Ti kes xezînê xwe eşkere nadeyne, meydanê nadeyne derdorê. Dixine kudrê de deyne dereke xef û tilisma serçê dikin, sihrê li serçê dikin ne? Yani xezîne we jî bihîstina. An jî dibêje xweşî bêxem tu car nabe. Yani piştî ku tu derd û kedera nekişînî, xwedê ku tu zehmetiya nebînî, xweşiya wê jî nîne. Yani insan divê pêşî nexweşiyekê bîne heta xweşî were. Yek ku ser xweşiyê dewam dike ew jî encama wî çawa dibe nexweşî çê dibe. Gotiye çi Xuda yek bê yekî nake. Xuda yek bê yekî nade. Yani divê her tiştekî de imtihana xwe em bêjin te qezinc bike, te ser bikeve heta Xwedê jî te bigihêne maqseda te an jî armanca te. Belê. Me got çi? Me got gotinê pêşiyan gelêrîne em agleba em nizanin kê gotine ama nav çanda Kurda de nav em bêjin dê û bavê me, bav û kalê me ev peyv gotine heta îro hatine belkî berên ha bi 10,000 sal jî ev peyv hatine gotin. Belê. Taybetiyeke dî em bêjin çi? Em bêjin gotinê pêşiyan bi çanda gel ve girêdayîne. Bi çanda gel ve girêdayîne.
بله چاوب چاندا گل و گریداینه معناوی چی ام وی شکلی بیجن نه بیجن وقتی کو گوتنه که پیشیان دبیست تجوی گوتنه کاری چاندا وی گلی هنکی ناسب که یعنی ام بیجن وقتی کو مثلا ما چه گوت مثلا ما گوت دنیا مرنا وقتی کو توی پیوت تبخینه تدنگ بیت ببهیزه تزانی کو یه اف پیو گوتی دنیای چاوا دبینن فانی دبینن نویا یعنی او پیو چاندا وی گلی بچکی جمرو ورده ناسکرن جمرو ورده اشکره کرن یعنی جتا گو دنیا بزوره نبدوره ام کارن بیجن کو افنه تو چاوایا ملتکی مدنیه نویا یکی دنیا دیتیه نویا یعنی گوتی چه بزوره بظلمه بچه نابه دبیم چاوا بکن بدوره وک انسانه نویا يعني جبر عاقل خذ تعالى عاقل ده إنسان قلتيه لازم أم بدوري كاريخه بكن أم في شكلي أم وقتيكو بيفك ملتك يدبينن قلت لك بيشاد بينن أم دحقي چاندا وادا دحقي كولتورا وادا جي هناكي دبنا خدي آگاه دار نوين دبنا خدي آگاه بله أم چاوا بيجن بيفك قلت لك بيشيان مثلا زي بيجم چه أقل تاجا زيرينا لي چاوايا لي دسري همي كسيدة نينا بلي ما قلتش أقل تاجا زيرينا لتسري حمي كسيدة نينا بله معناها بيتشيا أقل مهمة دسري هر كسيدة نينا نوع بله نينا. يعني أقل تشتكي قلكي بقدره تاجا زيرين هم زيش خوي بقدره نوع إذا كو تاج به هي قدر ترى نوع تاج شيا ياكو أم بيجن مير ووزير دخنا سري خدا بله أقل تاجا زيرينا يعني أوقاسي هجاي هم زيرة وهم جي تاجا كمير ووزير برال دخنا سري خدا بادشاه دخنا سري خدا أوقاسي هجاي لبلي چاوايا دستري حمي كسيدة نينا يعني هر كس ناقل من نويا بلي تكس عقل خنادي بعقل تكسي لبلي هر كس ناقل من ده إنسان يكو أم بيج هر إنسان جيكي دي هر يك جيكي دي عقل من ترى جهاتي ترى حتى أم بيجن في خبر مجال عليه الصلاة والسلام قلت يتش قلت يتشتا خذ تعالى بدأ إنسان يا هري هيجا بقدر قلت عاقله نعم دورة قلت يتش عملك صالح دورة جي هفالك صالح بلى أم جفي بيفي أم جفي قلتنا بيشي أنا مكارف فين بكن كو مثلا ملتي كرد قالكي قدر ددي يقل نويا يعني الجم كردا عاقل تشتكي قالكي هيجاي قالكي تشتكي بقدره يعني جي كرد قدر ددنا إنسان عاقل مات نوی ام کاری فهم بکن. ما معناه وی اوه یعنی تجوی پیوی هنکی چندا کردات تکاری فهم بکن. نوی جهات. بله. بله یکدی ما گوشه آداره آگر خوشتره جچه جساواره بله مسافره خو غلط نویسی آداره آگر خوشتره جساواره چه معناوی؟ بله آدار چی اونزن آدار چی؟ آدار مارت ام بنویسین جوارد بی آدار به کردیان بیجن مارت یا ترکید بیجن مارت کردید بیجن آدار بله آداره آگر خوشتره ساواره چما گوتنا آداره آگر خوشتره جبر کجانت آدار هی مها آداره گلکی دنیا سارد بید دجمده ان بیجن د آداره ده آگر گلکی هجایا جبر کو دنیا زیده سارا چما ساواره خوشتره جبر کل جم کرده ساوار خوارنک گلک خوشه نویا یعنی ناف کرده ده ساوار ام بیجن خوارنک مشهوره جبری ده ساوار ناوی وی هیا حتی کتیه گوتنه پیشیان بلکی ناوی برنج زحف نبید گوتنه پیشیانی کردان ده لیبری ناوی ساواره پر دبوری بله یعنی ام جدر فهم دکن کو کرد آدار ده هم حاجه ایگر دکن و هم جی گلکی قدر ددنه خوارنا ساواره ساوار اون زانن نه نجیب نویسن ساوار چیه
ام بیژن بولگور پیلاوه پیلاوه Pilavı ya tane bulgur ne? بله بوی شکلی ام کارم بیژن اما چطور تریج بوی خوارنه یا کوی بوی Pilav پیلاو için pilav be Kurdida ام pilav. پیلاو ام بیژن گلم پرید پرسن بیژن چند بیژن گرار Grar. نه گرارا ساواری انجی گرارا برنجی یعنی گرار ناوی ام کارم بیژن گلم پر بله Savar malzeme koya pilav jî xarın te خواره چه çekirin بود şimdi. اری اری بله ترکیب Kurmancı. چاوت خوینی ام بیژن ساوار نه yani الویجی خوازم بالا بکشین مثل خوندنا آیه کردی کردیان بیژن ساوار ترکی بیژن ساوار نه اجبر کد ترکی ده دنگ دیره درش تونه نه کرد تی خواندن لیت کردیان بیژن ساوار بله وقتی من اما لیبره گوتنی می پیشیا پرن هم خوازن ده برنامه کدی دیسا دوام بکن تشکی من هم بپرسن هی Nama olsun. بله امید درس کردی دوام بکن تماشاوان هیجا وقتی مال ودر اخلاص بو لیبله ام بیژن مجاره ما خلاص نبو ام خوازن ده برنامه کدی ده دیسا لسر گوتنی پیشیان یک کردان بسکنن نها بخاطر و بمینن خیر و خوشیه